Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti may kadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 8. Kabaulan nga iti ti Diyos ti ad-adupay, ngam ti kasapulan nyo, kat aglaplapusanan kayto akanayon. Tapno agsubsobraan kayto, ama ipaay iti panagaramid yo iti naimbag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay nga agsangsangit ka rin mo di ta classroom yaw apok. Ada ka di parikot mo. Di ngamin may taakadalak lola. Inala na de lapit ko. Ay kasi kamat nga obeng. Kanayon kalatan ama bulbulay. Ala, huston day ta apa nagsangsangit mo. Bayam ta kasaritak di ka adalam anang ala iti lapis mo. Asta tinapasama kiti pagadalan itay malam anak. Nagsagsangit arimwar di apok iti classroom da. Unay matdagitan a kaadalan na nanang. Gapulangatan takasta di anak ko. Alaan dalatan ti kayat daken kwanan. Ay saan ang mabalin ti kasta? Kinasarita kita ni Miss Gomez a maestrana. Kat kunana abagbagaan na dagiti kaadalan ni JR. Ay, orekas jay lang da jay ngobeng am nasaririt mo, tanak ko. Lolo, mano akman kada kayo? Kasyan na ka ni Apo Diyos, apaw. Unay lakit din to'y apo ko. Aya, may katibanog ka no adakan na sumabat. Ay, katakan ni Lolo. Amuyo, ano na alak kwis mi itay? Aya, ay naglaingan to'y apo ka. Itultuloy mo day tawad. Sika magtanda dito'y kantina gaglaklak ko. Apel nga ubeng. Ada di gatangan nyo, Lola. Mga yulata, talakwan kayo. Ay na, makapasurun ka nga ubeng. Ay, lakwan nakman kit di iti mantika. Kapay, asukar, sardinas. Kanto'y kantina yaw, atal. Taan mat atal nagan ulula. Jial nagan ko. Di pa'y awanan kantina mi. Nugatangan nyo ti kantina mi, Lola. JL. Nagmaya lakit din aya pagpigadan tagilam nga ubay. Aglablabas kan amang uyaw iti anak ko nana. Kahit pudno maut adi makabalbalikas ta anak mo iti limpyaw. Agasam, JL ka no tinagan na. Nakakatkatawasan ka day. JR tinagan na. No awan gatangamon, agawid kalangan. Ta mga nudyak makapagtepal, kat ibarsak ko to'y may sa abote abog koong ditarupam. Panaw! Kasta ka di? Kasta ti kinunakanyak ni nanang idikalman lakay. Sa bagay, awan mo't dakis na nupadasan ta nga ipakita di anak ta iti may sang espesyalista. Alang rod, inton bigat matlang, mangipaw itak iti kwarta masapol yo. Wan lang ay, barang maatur pa iti panagsauna. Ada ka si ti Apo, bakit? Ala, no anyaman ti plano yo para iti anak ta. Suportarak. Sigon iti doktor anang taming kani JR. Hereditary kan uti kasjay. Ada malagip ko ana istorya di manugang tay di nagbakasyon di napanabulan. Anya, bakit? Ada kano apong ide ni abalayan bagtong akasta ti panagsasauna. Ay ha? Ken, kunagayam ti doktor, amatur tumot laang ti panagbalikas jay apo ko ta.
Ikarkararag kumait, asapay kumata sana maupupay ni JR. Nga uray kanayon a mabulbule, ijay pagadalan da. Agpay to ka di, tatang. Agawit kanto no graduaton ko. Uwe, nanak ko. Inton kaldawan ti graduation mo, agdiretso akto na iti pagadalan nyo. Yehey! Addanton tatang ko. I love you, tatang. I love you, anak ko. Ala, babay nga roden ha. Ta oras man ti duty iti barko. Bye-bye, tatang. Una yan dagiti pada a babae. Naagdaagdan damanen nga kikinuto di tasango ti tersena ni Manang Inga. Di dala mo mga kikinuto. Kasanun no adda mapan gumatang dita. Di pa'y katdanda ni awan pag naandan. Kitain nyo kakadwa. Lumabas man ang di atel ti anak na. Baka graduar tong ata di anak na. Kanay, aging gaita, di payagbalikas na di ngobeng. Atel pa ilang kalalakayanan. Ay na, Nana Iling. Ay, una Agawit yan. kakit din. Taing kagaikan di paraangan nyo. Saan ka taday tagoy? Uyaw ter aramidam. Ituloy ko kit din ti Magna. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga ni Nana Iling kadagiti pada na anauyaw. Imbag pa'y ni Manang Inga, taamunak nga isakit. Ay na, anak ko. Kablawan ka. Gaputa si kati valedictorian ita graduation mo iti elementary. Congrats, anak ko. Di mi mas baalan ti kinaragsak mi ken ni tatang mo. Ang yaman na kada kayo, nanang. Tatang. Apo nga rin nagsangit kami tananak. Madadahal ti kinagwapom ano kasta. Luwan nilagtak na ito, tatang. Ang yaman na kada kayo kundi nanang. Alawan, anak ko. Karbangan mi anaganak ti mang paadal kan ka. Uray anyan to akurso ti kayat mo nga adalan. Isa ahuston man, agawit tayo din. Nagteksan ni Lolom. Urayin data yun. Ken adda sagana apag sasangwan tayo ije balay. Damag kawanapan ka no nagtur da iling ken Inga ijay Canada, anak. Ti amokit nagawid ni Manang Inga ije lugar da, tatang. Saan ka no natuloy? Ay, sigurado nakarkaron tumanen nga uyawan ni iling tiyapo ko ta. Inton makasangpet dito'y Pilipinas. Ay, lakit di at tatang. Ngamdya kun ikaskaso ti itis-tismis ni Nana Iling. Kasta ti rumbang anak. Di mo langin dingdinggan ti panang uyaw da kini JR. Kasla ka ano laang idi agad-adal iti elementarya di apo ko yun, nanang. Ngam ita, addan iti may katlo atukad ti high school. Ay, wan nga road, anak ko. Ay, kasla ka ano lang, idi ka na yun nga agsangit. Takasano, katawaan, kan uyawan dagiti kadalan na. Gapuutasan nga agbalbalikas. Ngam ita, ininot matlaan na ator ti panagsao ti apo ko yun, nanang. Ala, da kayo man pa'y ti makaamo dito eh. Ta isaganak ti merienda ni Manang Gemma. Imbaglakit din tanaanos day ta katulungak nga agrepak iti asukar alako. Si kamot ti agpumpo, nas kadagita tagila ko dito'y kantina, apok. Apay, awan ka di assignment mo. Lola. Kabayatan ti panaglutok iti na po ija kusina. Isa mirak apunasan dagitoy. Ta isupay ti maaramid ko. Nalpas ko nga inaramid dagiti assignment ko, Lola. Ay, talaga nagagut ka nga agadal, apok. Siyempre mo't Lola. Da kayo kadananang ti inspirasyon ko iti panagadal ko. Lolo, kasta tinaibaga kanyang ni tatang iti katsat ko.
agforgoden. Tulungan nala kanon ni nanang ag-deliver iti nairipak nga asukar. Ay, ket nasayaan no kasta apok. Imbaglakit day tamo ni lolam ti aramiden na iti istor. Ket matulungan na ni nanang maw. Tanusak, ay, adaw ti trabaho. Tatang, saan kayo ang madanagan? Igad ko ti agadal ije lugar apapanak. Ay na, agyaman anak. Amom nga ipatagdag iti sakripisyo mi kininanang mo. Ni tatang talaga. Pasensya kayon No ije bagyo ti pagadalak iti koleyo. Ije ngamin ti ayan ti kurso akayat ko. Naibayag kayo mat kini bakit nagapoy ija palengke nanang? Naggapo kami ija ospital. Sinarungkaran mi ni Ileng. Ha? Ay, inggatangan nyo kumaiti prutas, nanang. Ay, day tapay ti may saarinan tamay barok. Nagsangsangit adimbawat iti pamakawan di bakot. Kadagiti na aramidan na. Apa nanguy-uyaw ken panangkat katawa iti apukok. Ay pakawanin tayo ni Ileng. Takasta ti kaya ti Diyos, ti mamakawan tayaw. Kumusta kayon, Lola? Kasta uy parang. Medyo pumigpig sa akmatan. Nudyak agbintaot. Si kan ni JR nga anak daedo kan Sheena. Wen, Lola. Siyak jay ubing akanayon mo akatawaan. Kan uyawon idi. Dagijian aramid yo. Kat isu ti pinagbalin ko akarit. Tapno makaadalak. Pakawanan na ko makadagiti inararamid ko amadikan kay de paro. Napakawan kayon, Lola. Awan day jayan. Huun gayam. Inggatangan kayo iti prutas kan groceries. Ken, adapay basit akwar tayo. Agyaman na kadagita ngaintin mo balong. Naimbagpay ka na kayo adyak kapkapin Amo na kasarungkaran. Ngamdag iti anak ko. Di na kon malagip. Bayan nyo, Lola. Taichat kun to ti may nga anak yo. Tapno umay da kayon to sarungkaran. Agpaimbag kayo analaing Lola. Taintay to agpasyar ijay Manila. Intun maminsan na bulan. Nagsaya at ti panagpuspusom baro. Katagyaman akunay kan ka. Tadi ka nagimula iti sakit tinagam kanya. Ti Diyos, ipaay na ti baligi, kadagiti nasaya ti panagpuspuso na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbang nga oras kada kayo amin.